Assalamu alaikum. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, туугандар, бүгүн Ноокат шаары Кайрагач айылында улак болду туугандар. Мага көрүп бүгүн 28 март болуп калды. Сиздер менен чогуу көрөбүз. Мага соорун башталды азыр. Бул жакта Манас дейт. Манастын жазып дагы келген окшойт туугандар. Daha көптөгөн полвондар азыр чогуу көрөсүздөр мен дагы азыр улактын ортосуна келип калдым. Polvonlar, began qo'yinglar, azir mana tashak, o'rni maraga minsin. Yergash akaning ostidan, Qiziltaytdagi Yergash boyning ostidan. Uldiga tasha, uldiroq tashla. Çoğul çaytga taşla ber. Taşla. Мага туугандар, азыр кайсы аттар мыкты деңгээлде ойнойт, кайсы аттар кайсы балбандар алып чыгат. Аны ар бириден сурап тартам туугандар. Аттар боюнча да маалымат алам бир чекеден. Бул жерде негизи Рыспек полвон, Руслан полвон, Жали полвон, Кудайберди полвон, биз тааныгандар. Чингиз полвон, көптөгөн полвондар бар экен туугандар, дагы мен тааныгандардан. Мынакей көтөрүлдү туугандар. Руслан полвонда мынакей жиделик полвонда кетти. Өзүнүн кара аты менен көтөрдү туугандар. Hazır bana taşla, çoğuruğa bir serke, samanla taşa olasın. Buraya da başa taşla, çoğultuk. Taşla ver. Taşa sorunun kal, şu yerge taşla, nara bu düğüne. Taşla şu yerge. İkili salağı İshak var mı? Buradan. Karimov. Мынакей серке көтөрүлдү туугандар. Кетти мынакей Алишер полвонда ак жол аты менен кетти туугандар. Nima kanali bu? Мынакей Руслан полвон Каракашка аты менен. Онда соорун Рахмат салды. полвон, мынакей. Соорунун куллук болсун. Руслан полвон соорук болду. Саламат. Түгел байдын кара кашкасы менен. Мына Черный пантера деген аты менен Руслан полвон жогоруга 1000 сомго майра кылды. Мынакей. Алишер полвон, соорунун куллук болсун эке. Апке, ey. Кана серке. Серкен апке. Серкеге салган экебиз. Кайрагаштык Канбек байдын аты. Алишер полвон Канбек байдын аты менен бир серкеге майра кылды. Куллук болсун Алишер. Кудайым ооматын берсин. Кличкасы неме булаттын? Золотой экен. Золотой деген аты экен. Мынакей. Кайрагаштын алдын каттарын бири. Золотой туугандар, көртастары Золотой. Экинчи майрасы, биринчи майрасы акчалай сыйлык болду, мына экинчи майрасы серке. Я гилем алдыр ашыла. Бергиле серкесини. Куллук басын.
Bol polvonlar rindiga tashlanglar, jo'g'org'i mayraga gilab qo'yamiz. Mulaka uloq qizida tuvanlar. Kim bo'lasiz? Mulaka ko'tarildi uloq tuvanlar. Suydaşning balasi berib Katta katta. Mamajon aka, sherga olib keling. Katta katta mulaka. Maşallah tushib qoldi. Mulaka Xudoy berdi polvonda tuvanlar. Katta. Mulaka Chingiz polvon so'ringa soldasi tuvanlar. Shunday uloqan bo'ladi, uloq. Chingiz polvon bir gilamga soldi. Qiziltehdagi ergashagan bolasi Chingiz polvon. Chingiz polvon. O men yaxshi uloqlar turdi. Ot kimniki ot aka? Ot kimniki Chingiz, uni ham aytib qo'y. Ot egasini yaxshi taniyman. Bo'ldi aka. Chingiz polvon bularga bir gilamga soldi tuvanlar. Bularga Limanga tishla! katta bularga oldi katta hech kelgan tuvanlar. Limon chiqib tashlaydi hozir. Katta bularga Bakay polvon surab ketdi. Bularga qora qoshqa Qiziltehdagi Azim akaning oti bilan Mehmonga bersalari va. Ya jugonni qotqin. Jugonni qoq haydayver. Hayda. Chingiz yetala. Jugonni qoq. Hayda, burib cho'di. Cho'di endi yetala. Hayda dostlar. Muhammad yetala. Maşallah bularga. Maşallah bularga. Tomonga yetkazasiz. Vaqt sizdan chiqandi. Qacha? Bularga Azim akaning oti Qiziltehdagi qora qoshqa oti bilan tashladi tuvanlar. Ko'rtasizlar ot qanday ekan tuvanlar? Kommentariyaga yozingizlar. So'zsiz. Bularga katta da'vo ko'tarilib. Polvonning oti kim ekan polvonning oti? O'zbekistondan kelgan. Aa, Rosul polvon Qo'qondan. Aslagami? Jo'xsha. Azim akaning oti mana Qiziltehdagi otda. Azim aka. Rosul. Rosul aka qayerdan keldingiz aka? Qo'qonning qaysi joyidan? Uchko'pirigidan kelibdim aka. O'zbekistonlik mehmon. Aka. Yaxshi. Hayda Rasul o'rmotini versin Alloh qo'ysin. Allohu akbar. Hayday.
Мұнаға кетті. Садық болғанда оқшайды, туғандар. Садық болғанда. Азыр. Çoğu көрөз. Таштады. Сорын құт болсын, сорын. От кімдікі от? Өзіңкі. Қарабайыр оқшайды? Қарабайыр. Қанша жашта Қарабайыр? 7 жашар. Машалла. Көртастар туғандар, обычный аттар апчықтады. Қарабайыр өзінің Қарабайырлар, дағы мықты аттар. Россиян аттарда мықты туғандар. Мұнаға туғандар. Қоқондық болған мұнаға. Сорынға солды. Дағы бір жолы марыр ақылды. Азымеканын оты менен туғандар. Қайралы. Көртастар отты. Машалла мұнаға. Мұнаға ешкіге салды мұнаға. Сорын құт болсын әке. Азымеканын оты менен қызды еттік. Оты менен туғандар. Көртастар ба? Элеман полуан мұнаға. Бұл да сорынға салды туғандар. Мұнаға алды кәтті серке қойылды. Серкені қайсы мықты апчат екен. Қайсы ат менен чат. Сразу көтерді Руслан, Мұнаға Руслан көтерді оны сразу жанағы черный пантера менен қашқа, қара қашқа менен кәтті мұнаға. Машалла. Мұнаға черный пантера менен Руслан балуан өдөге таштады туғандар. Bir serkege. Мұнаға черный пантера менен Руслан балуан мұнаға. Bir ечкеге таштады туғандар. Машалла мұнаға. Руслан балуан сорын құт болсын. От бойынша да бір айтып қойсан? Мынау Қарағаштан түгел әкәз. Черный пантера деп. Бұл Қарабайыр да? Қарабайыр, шуны бұйыр даға шүгіл саттық. Мұнаға. Черный пантера. Қанша жашта бұл әмі шонда? 5 жашар мұнаға. Черный пантера туғандар. Өзіздің Қарабайыр, Руслан Палуан бір ешкеге салды. Жақсы. Мұнаға туғандар Өзбекстандық Палуан Қайрадан әлі Азымеканын оты менен көтеріліп кетті. Кетті мұнаға. Машалла. Таштады мұнаға. Өзбекстандық Палуан Қоқоннан келіп бір туғандар. Азымеканын қара қашқа аты менен. Азымеканын қара қашқа қайманаты аты менен ташта берді. Арьол аты. Қайманаты Арьол. Арьол екен мұнаға туғандар. Қырғызчасы қандай болады шоны? Бүркіт болып қалады. Бүркіт болып қалады, Қырғызчасы бүркіт болып қалады. Бойы 2 метрге жақын. 2 метр шығады, бойы? 2 метрге жетпейді, бірақ 2 метрге жақын. 1.95-тің үстіндегі ат. Машалла мұнаға. Мындайша айтқанда, Ноқат районы Жоғылса Мош облысындағы ең биік жана ең чоң күшті ат деп айтсақ тағын жараша береді бұл атты. Соның өте чоң ат екен шындығында. Жана көрдіңіздер ұқсайды. Жүрегі да, күші да барды жайында аттыр. Мұнаға алды кетті, башталды екен туғандар. Аз көрөз, қайсы атын мен чат, қайсы мықты жігіт ат чат.
Mınaga ulaq. Құдайберді палуан. Мынаga. Жалы палван дагы атын аябай фото салып жатат. Мынаga. Жалы палванды биздин Токондан келген мейманыбыз жетелеп жатат. Жанагы эң бийик жакшы күчтүү атыбыз менен. Көрөлүшө бул жерде билеги күчтүү бирди жыгат эле дейт. Энди калеми күчтүү бирди жыгат демекчи. Бул жерде бирди жыгат, бир улакты алып келе тургандар, чыныгы палвандар бар. Көрөрүңүздөр. Албетте ушунча аттын арасынан бирди алып чыгыш дагы оңой иш эмес. Qo'qondan kelgan polvon Ataga o'tdi hozir. Cho'ng ot bilan. Onlar Улакты депселеп турган чагы. Башка аттарга улакты алдырбастан депселеп турган чагы көрүп турган жагы. Мынаga. Респект polvon Ataga o'tdi. O'rtadagi. Бул Qo'qonduk мейман Респект polvondu жетелеп турган экен. Мынаga. Ana yengildi. Balki bunlar hazır көтөрүлүп кетет. Maşallah mınaga Jali polvonning oti öydөгө qarab sekirgen çağı. Mınaga öte salgılaşı oldu. Tuğanlar çındığında öyle. Жана чоң атты эч кайсы ат сүрө албай атат окшойт. Улакты дебелеген бойдон бир жерде турат. Көрөлүк кимге берет экен бул атты. Maşallah mınaga. Polvonlar biri-biriden ötөт. Tuğanlar көрүңүздөр азыр мыктылыгы менен алып чыккан polvonni көрөбүз. Аты менен өзү мыкты, чеберликчилиги менен. Мынаga. Мыкты polvonni көрөбүз азыр туганда. Сиздер менен чогуу көрөбүз мынаga. Mıktı polvon mınaga. Ruslan jet, Ruslan. Ko'tarildi. Улакты. Maşallah mınaga. Ruslan polvonning ukasi. Muhammed polvon көтөргөнгө аракет кылды, бирок бул жактагы аттар бир аз тоскон болгондо байланыштуу улакты чыгып калды. Mınaga Ruslan polvon yengildi Chorniy Pantera menен tuğanlar. Ruslan polvon yengildi, кармады. Ruslan'ı karma koy Ruslan'ı. Chorniy Pantera mınaga. Maşallah mınaga. Daha düşürdü. Düşüp kaldı. Ay. Bunday nерселер болуп турат улакта. Düşüp kaldı tuğanlar. Köpü at salып berdi tuğanlar. Şunday bolat negiz ulakta da. Sağ Ruslan. Sadık polvon, Daniyar polvon. Köp polvonlar tuğanlar negizi. Köpçülüğün atını men bilip etkenim. Mınaga. Ko'tarildi. Ketdi. Ko'tarildi. Ruslan jet. Maşallah mınaga Құдайберді polvonlar tuğanlar көтөргөнү hareket kıldı, kayra düşüp kaldı. Maşallah. Улакты Ruslan көтөрдү. Ruslan polvon mınaga ketdi. Ruslan polvonda mınaga. Чында беле, чындыгында Руслан polvon, мыкты polvon тугандар. Негизинен айтканда, көп жерде мен да тартып жүрөм. Улактарда тугандар. Атага чыккан, атага чыгып келатат мындан.
Bundan keldi. Oya ketdi to'g'onlar. Maşallah. Tushib oldi qarangizlar. Ammaga Jali polvonda to'g'onlar. No'qatning siymig'i, no'qatning nomusi Jali polvonda ketdi. Qora oti bilan. Bu yerda negizidan aytganda bardıq atlar yaxshi ekan to'g'onlar. Qarangizlar. Mana hozirgi tashlagan ot bilan jalagan tugalagan ot ekan to'g'onlar. Qora. Chim qora ekan. Jashi qanday ekan buni? Taş 4 jazga. Jazga 4. Jazga 4 ekan. Eng yaxshi, eng mixti ot ekan. Qarangizlar. Ko'p kelishgan. Mana Chorli Pantera.